Meuli tales di Cipeuneuy. Cakep. Geus di mana euy? Di dinya atukeun pun. Pantun adalah sebuah seni kalimat yang selalu digunakan dalam kegiatan seni peran, hiburan, pentas seni, atau upacara adat seperti kawinan kalau di daerah Betawi. Tetapi bagaimana jika pantun digunakan dalam keseharian kita dalam nongkrong atau melepas lelah? Ini dia. Naik bus ini ka Gerlong. Cakep. Geus sabaraha gorolong, Bro? Baru 9 gelolong. Anjing, gacor. Mang Oleh naik bus arah Cililit. Cakep. Geus seberapa poin, Lur? Poek, Lur. Si Salma naik motor. Cakep. Naik motor ka Balubur. Cakep. Geus seberapa poin, Lur? Kan dia orang geus ngomong poek, Lur. Oh. Oh. Cewek cantik makan comro. Cakep. Ini tuh, Bro. Cerom lah meuli pulpen. Aduh. Moal ah, sieun disuspend. Takal dituar urut balala. Cakep. Kalau jam sabaraha gitu, Bro? Ka Manglayang Ngalagedang. Cakep. Keluar beurang da peuting begadang. Macakna kalau subuh sih ke urang. Jadi rezeki tidak dipatok ayam. Teh ucing di urantang. Heup. Ya marek minta ududnya. Cakepkeun heula. Cakep. Ikut udah sabatang. Cek aing oge anjing. Tukang ngecor hulang-hulang. Cakep. Jam medut mikiran hutang. Cakep deui. Ari teun ongkoh akun gacor, ari udud masih mentaan. Ya. Nah. Tuh, mana enjoy ya Bayi Udud mah? Badai sareng kopina. Mana tuh dia? Jalan-jalan naik motor gipi. Cakep, Naik motor gipi ke Pangalengan. cakep. Mana bari hayang ngopi, Hayang. meuli olangan. Aman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini.